Biang. Dia kumpulan Shibun baduk basam. Las lembang MG isu FP berangut lagi mentah. Basam. Betul. Berangut dia pongin sabdi, balasam hostili dia pong sabdi. Tujuh. Iklim yang pak dam tu ni kita deal connection. Deal connection. Tu baduk kayak gis sengaja jupi apa? Di one page ni ke film kayak gis jupi film apa? Maka jing yo i jonga hakan ka film ka long ka ba ka compare na ki we ki film mar hangi kham duna ki ki film ye show ama action movie ta hakar kom ye show ru kala compare kala biang ba ka ne ka ye show ki dok sa ru gitu ki ko he ma kita dok sa ki biang ta na internet je kita ki la compare na ki we ka story ru ka long ba biang ba ka ne ka film ta ka long aku jumpa jangan kalau ngalah internet sya, kau bang ngalah long big fan pelat ngalah internet pelat dia kejing ak jong itu kena red, itu child artist, itu interim sya ban ak long ba ngalah bandong bade ngalah internet sya yang kejing ak jong ni, tak ada bagi pajak ro, ki perlok ro baju bersan ni nak kapor kerpat jepi. Siapa kum yang ni oleh saya bila juyi bagi ak long kumno dan ngakar di kenang bantuan nama itu kena itu pastad haban ak film sisa kapor bayam iyam sisa nei ak long be natural hair goma basam kena bagi dam yang sab basam ingin supaya dia hadin basam dia pi mentah piwan hang ne apa je film kalau kumno film tengah internet bahan dok sedang dok kut ya mau ni tu kena ngairo nomor babli dan red kaptu kejenang kunti lomba kapan kemen pun ini mo de tenang ni kam ngai play bat ngana ai wa banai mesin susu kena makin nang kiu suk mat mo satober ma kwa man kunti di bapa ba benai ka film internet bha long compare bha lagi film si jomi Masuk korpat di bapa baju kerja ini nak kopor dan semuanya rablam ini kerjaan dari film sampai ini dengan hikmat internet tengah internet siapa pada duduk kopor semen ba oh baduk mah pindah dulu pi dia ikut kenang ni pi cik ya tengku hang ni na sia tengku hang ni mah oh accident pertama dah telut bun kibri kena pi dah telut long sedang ba mah tak ngalah telut usnyo oh tepur ada por telut senyum baduk mah tak lah telut betul telut tebak bakin saya keduk yang sisir jaga film mah berangot dia baduk cuan pengkut je kena gaji keran jengi wat pi ke gaji kerpat ke gaji pak je pi so pengkut gaji keran ka jing kerpat ke jonga da kumjur na kalian jongi ke tim ohor ya para ki nak kerjaan jongi ya pi pa kumbang syaitam nak kapor pajak hi nak kapor kerjaan yengi uyarap yengi ba penmi yang ki film khasi ta tang pajak hi bala uyarap yengi ta kejing kerpat jonga siapa wan pe dalam jong mat jong pi jenis ko visual serba hall kam thom pin yo i ka acting jongi tai bala yo ka top model of India bro India la yo ka first runners up apa Delhi de ki shatalam kumjuru pin yo i ya ba hilar borila itu ko mi Jeff is back ta pin yo i la he dok sa ka jingya kun ru ba internet ha ta kerpat kenang ni pi siapa ban kenang siapa cinema namar pin yo aki ta pin yo show kaset no iswang idang yo kaset ba padi visidi senrai mentang yim yo show kerpat ni pi siapa ban yo wan page ban ni kasya ni kan film ahor kalau be internet do kata ka story lele tenggelam ba internet ha kalau ba anda bila page kalau don be connection pi bat ke film da kerpat ni pi tang ditahi kumple Shibun ya pi cejar masam buat seksin nena lebiang na ang ditahi kejengkat ngomong dulu mon sekarang dulu dengar naik jumpa ini ba kejeng kerpat ini habis ngomong banyak bantuan persian mengenang kius kemat mana bisa ke dekat film yang kita ikan Kuliah Shibun berangot